Ala fai mai sa moi whangunga le lei o mai se o tātou tāpua ia tu le atua se o tātou tatalo mo le angangu pa ia langona lava I mātou le whatau waa ma le atoa toa I luma o lau fio le atua mātou wala au atu se ia fio mai lo wangangu pa ia papatiso I mātou taito tas a o alo atu lo watu nu uile nei tai au fou e patipatia ta pua ina o fio suafo Yesu Keriso wala tuailo matu tata amen ole faitawina o le tuspaia mo mai lea I le feangang fou ma tai o mata upo sfulu o te faitawina le foi upo tolu sfulu malfa fa ngata mai le foi upo tolu sfulu maleono ma tayo mata upo sfulu o te faitawina le foi upo tolu sfulu malfa fa angata mai le foi upo tolu sfulu maleono fa fonga maya o afionga pa ia lo tātou li awa tau te mana tunatu o usau e avatu le file mu I le lalolangi o te le isau e avatu le file mu a o le pelu a wawa o sau e wha maasi sei le tangata malona tama o le tamatene fo e wha maasi sei malona tina o le awa fo e wha maasi sei malona tina o lana tane e whai fo le tangata ma fili o lona ainga wha manuia mai le atua le tātou whaitau ma wha longolongo ia nā fionga pa ia tu maui le atua lona lava vi inga nei maso uma se I o le wha wavau amen nei mafaufaunga whaaleanganga mo tātou I le nei tai au Samoa I le swafa mamalu o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia amen o whaunga ina le foi upo e tolu sfulu ma le wha whai mo tātou matua le nei aso e whapea aua tau te mana tunatu o sau e avatu le file mu I le lalolangi o te le isau e avatu le file mu a o le pelu manatu au tu mo tātou I le nei tai au fou o ai le nei tama ua le sau e au mai le file mu o ai le nei tama ua le sau e au mai le file mu What child is this who came not to bring peace
Ile mai tau ile tāwilinga ma le ngā solonga o le soifuanga I tutono si o tātu atunu. Ua le masino le tele o whaafitauli e tala no ina e le tele o whaalapotopotonga ina ia maua se fufo. O whaafitauli ua fisoa ina ai le soifua o nisi ma afiai. Ai mai se foi o whainga le ami o tonu ua male pelepe matao tau miai le tele o tangata lau tele. Ai vi ia ma mawalunga ai le tūlanga o nisi. O tūlanga ia ua mana o mia tele ai se toa manu manu e tūlai mai. Na te taia ina nei whainga ina ia toe li liu le soifuanga ma le sio manga e soifua maola ai le tangata. I le ala fua e te tau maono mea ma le tala le lei. E whapea se vaenga lau tele I le tala mātaio. I le whea ngai ai o le tātou wali o Yesu malana ngā luenga tā lai I to tonu o le sio manga o tangata iutaia. E le ngata I whawhita auli o lo whea ngai pea ma tangata iutaia I le soifuanga o aso uma. A o puleanga fo I a Roma. Ua tānga tasi ai le ala fua e soifua ai tangata I le avaitau. I tangata iutaia lama ia. Ua tele whainga le ami o tonu I o lātu taitai. Ona ua lātu whaawinga le tū la fono e pe ona whaamatala ina I tusia mose. Ina ia whaamalia ina ai le whaamalu malu mai o le pule a Roma. Ai whaatu mawina ai lo lātu mamalu. I tū langa mawalunga I tu tono le societe. Peitai, ua ngalo ai le oi ma le avenga o lo o amo ti ngā ina e tangata lau tele. O whainga ia ua avea ma la fua, ua ola ai a inga ma tangata uma. O le afuanga lea upu whaafiti a Yesu e peio na moni mawai mātaio. O sila fia le leia Yesu le sio manga lea o tangata iutaia na au ina atu ai lo na au so. O lea wa ioso fa ia ai masaveu le file mu le ame o tonu o lo a fei ai le soifuanga o tangata iutaia. E pei o na iai lana whetalainga o whainei ma matua. Aua tau te mana tunatu o o sau e avatu le file mu le lalolangi. O te lei sau e avatu le file mu a o le pelu. O se feta lainga ua manatu ai nisi o tangata na fio mai Yesu e tau se taua whaafitafita pei tai e leo lea. Na fio mai Yesu ma le pelu o le ami o tonu whaatasi ma le whamsinonga tonu o le atua e so sofa ai whainga le ami o tonu ia. Ai se toi li liu le soifuanga o tangata. Ina ia awa ne I wha mau ona o se mamalu o tai utaia. Ai ia mau ona o Yesu malana tala le lei. O lo iai le file mu moni. Ma le file mu ami o tonu. O lona winga. E leo se talepe ina o mafutanga whale ainga. Ia suia le wha mua I a inga o tangata mai le ngā lulue ina ia vi ia o latu taitai. Ia ngā lulue mo le vi inga o le atua e ala ia Yesu Keriso malana tala le lei. A wao le tama lea na fio mai ma le file mu wha le atua a leo se file mu wha le tangata. O ia fo I lea o le ala ma le upumoni ma le ola. Samoae, ma lau whaafonga le nei tae au. A whai o iai ni whainga whaapea I tutonu o a inga. Nuu e kalesia ma le malo. Wa fuai le tele o whaafita auli ese. Wa lo fia ai lo tātua tunu le nei mai tau. O lea wa whaamanatu mai le tala le lei mo I tātou. A wa lava ne I toso ina o tātou tangata. Ina ia whaamalia ina se mamalu o se tangata.
ai o mai lalo ma le loto maulalo pe ona tau mawhai ai Iesu e toso mai tai o tangata iutaia ina ia tutu whaatasi ma langona ina le langona matui tui o tangata lautele o loo a fia ia la tu whainga e mawhai ona tupu ina watatu matuata lia ina iu tatu anganga le pelu o le ami o tonu na au mai le atua ina ia tatu manino i le winga moni o le file mu ami o tonu na au mai Iesu e le liu ai o tatu tangata talitonu ina ia mau lo tau soifua ma lo foiola mo ia awa o ia o le ala e upumoni ma le ola tatu te sawa tuai i le malo le atua o le tama le na o le pepe le na o le kirisimasi o Iesu le alo le atua le ali o le file mu amen se o tatu pese o saunia Yesu mato te whawhetai mua whai lau pule e o lai mano ua e mano ua saulea ua te alepo ia e afia se o tātou te talo. Langona lava I mātou le whawhitai ma le oni la ua fio le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Whawhitai lau tau singa alofa ma lau manu pui o I mātou uma. I fuafuanga o ngā luenga ma whaiva na whea ngai ai lo atunu u le nawa yaso o tuana I atu. Wei umale manuia mea uma. Whawhitai le atua mātou pātipatia, talo lau suafa mamalu, I tutono lau manu pa ia le aso ananafi, lau aso pa ia. Awa e toi fafangu ma whātu lai o tangata, I le nei tai au fau se I mātou toi moli mau au vāvenga mamana I te whaia pēa I aso umalu mātou ona. Whawhetai le li ia ua e whafouina le mālosi,
ma le ola, le poto, ma le ata mai e te lilingi mai pea. Wha pea fo i tā leni maanga waa. O e wha ofu i nai mātou i a susulu le malama lama o Keriso i o tangata o loo mo mea le fisoa soane. Wha whitai le atua i la wafionga pa ia i le nei tae au o mātou whalongolongo i le whi au tā ua. Le whi au o le ola e tō matau wai lo watunu i le nei tae au. Tala le lei i a Yesu Keriso, muli muli ta i ai le au whātua tua, e whaia lo fina ngano. Whaafitai le li ie, i le ngaluenga mana lo wanganga pa ia lo mātou fisoso ani sili. Nā te musu musu i te tono mātou loto maanganga, i mātou whaia le ami o tonu, ma wha loto tele ina i mātou la le whātua tua, i mātou whaia lo fina ngano pa ia pe ina e whaia, e ala ia Yesu Keriso. E sili sili la mātou whawhitai le atua, le walo pele o Yesu Keriso, le taulanga ola, le taulanga tūtasi, lea o sao whangai mātou umai lo malo pa ia pe a mawai le ola nei. Ia tū mau i lau fio, le vi inga, le whamanu ma le whane tanga, nei māso uma se i o i le whamavau. O a foi ni o mātou se maanga sala i le vā, o mnai o mātou uso a tangata i tu tono a inga o nuuma e ka le sia i le nawa yaso o tuana i atu. Lea wa e toi wha fōina le ola ma le mālosi, o mātou ala wha i le neitai au, i le fia fia ma le oli oli, toi fōtua e, mā fau faunga le lei, a ia mātou wōpe i luma ma whaia lo fina ngālu pa ia. Ia wha ma i mātou le atua i le toto tā ua o Yesu Keriso lo mātou li ma lo mātou whaola. Le atua talin mana oe mātou te talo ma puno nou la le anganga i luma lo mamalu ma lo sidi sidi ese. Alofa ma wha manuia lo atunu o Samoa i a inga taitasi au whengaluenga taitasi i mātou uma ina ia whaatino mātou tiute ma whaiva i le neiaso wa amatalia ia i wai mea uma i lou lava vi inga le atua lo mātou tamā. Te talo atu pēr le li ie mana tua i lātou o lo whanoa noa ma mawhatia o na o maliu ma le oti. Wha maise ma wha mawhana whana ia te i lātou. Ai maise i lātou o lo whaata otolia i maota ngase ngase i tu tono lātou whale o na wale atoa tolo lātou malosi toi wha foi sia le atua le malosi ma le ola ia te i lātou, toi wha wau le au nanga mo lau lava vi inga. Pātasi mai foi le atua i fuafuanga o lo whiangai ai lo watunu nei Samoa, pa pēr foi na yo mātou uso lo i fafo. Ia wali itia e lo wanganga pa ia i lātou uma i lo walofa ma lo wanga li lei. Mātou te talo ia le atua, pātasi ma te talo lilo i le loto le tangata lava ia, a walava nei whaio mātou loto. A o lou lava fina ngalo. Te talo e ala atu ia Yesu Keriso lo mātou li i ma le whaola. A o le manuia ma le file mua la wafio, le atua le tamā, le alofa sili sili ese o Yesu Keriso lo mātou li i ma le whaola. Ile ma le mafutanga i le motusia ma lo wanganga pa ia. Ia tū mau mai lea yo mātou lunga, ma lunga o lau whanau uma i le lalo langi atoa. Nei māso uma se i o le whaavavau lau. Amen.
Fia, fia, fia.